Gospodine predsjedniče Republike, članovi Vlade Republike Srbije, predstavnici grada Beograda, uvaženi članovi Akademske zajednice Srbije, Vaše ekscelencije, dragi gospodine Todoroviću, čijom dobrotom danas otkrivamo ovaj spomenik, poštovaoci Teslinog dela, dame i gospodo. Na današnji dan, pre 160 godina, rođen je Nikola, drugi sin Milutina, pravoslavnog sveštenika u selu Smiljane i majke Georgine, kažu izuzetno umne žene koji sama bila sklona izumima. Uz tragično nastradalog brata Daneta i sestre Angelinu, Milku i Maricu, okružen očevom bibliotekom i majčinim kazivanjima srpskih narodnih pesama, stasao je naučnik čiji su izumi zadužili čovečanstvo. Molim predsjednika Republike, njegovu ekscelenciju gospodina Tomislava Nikolića, da u ime Republike Srbije položi venac na spomenik Nikoli Tesli i da nam se potom obrati. Uvaženi članovi Vlade Republike Srbije, predstavnici Akademske zajednice, Vaše ekscelencije, dragi građani Srbije. Pre 3 godine stajali smo pred istim ovakvim spomenikom ispred Tesline laboratorije u Vanderkliffu na domak Njujorka, umetnička vizija akademika vajara Nikole Koke Jankovića i dar dobrotvora momčila Moše Todorovića. Danas ispunjavamo obećanje tada izrečeno da će u srpskoj prestonici osvanuti jednak spomenik kao simbol jedinstvenog naučnika koji ujedno spaja svoje srpsko poreklo i američku viziju. Istovetne, podižemo ih u čast najvećeg genija koga je srpska majka othranila i kao Bogorodica poklonila čovečanstvu. Zato ovom mestu i trenutku dugujem i istovetne reči i poruke, istu misao iskazanu u Vanderkliffu, a u čast znamenja kojim danas obeležavamo 160 godina od rođenja naučnika koji je zadužio čovečanstvo. To samo život može da uredi. Nikola Tesla je do svoje besmrtne slave
stigao samo Bogu znanim putevima. Od dečaka iz Smiljana, odraslog uz oca sveštenika Srpske pravoslavne crkve i majku koja ga je uspavljivala i budila srpskim narodnim pesmama o boju na Kosovu, pre se moglo očekivati da nasledi parohiju, kako je otac želeo, nego li da postane najznačajniji naučnik u istoriji čovečanstva, pronalazač čijoj genijalnosti dugujemo ubrzan civilizacijski hod. Nikolu je, kao sudbinom ili proviđenjem vođena, zadesila za ta vremena neizlečiva bolest, za koje je samo on znao lek, očevo obećanje, izrečeno je kraj njegove bolesničke postelje, da će mu dozvoliti da uči i studira elektrotehniku. Tako počinje hod po teškim mukama titana, čoveka koji je pred sobom i neretko protiv sebe imao vasceli svet i intelektualnu zajednicu nespremnu na hrabre, genijalne teorije o elektricitetu, struji, o mašinama, bežičnim prenosima, transformatorima i inim, tada jedinom mašti, bliskim pronalascima. Stvarajući, Tesla je čovečanstvu podario i jednu dimenziju o kojoj se malo ili nikako govori. Novu filozofiju življenja, novo shvatanje čovekovih mogućnosti, novi razvoj društava, država, vascelog sveta, novu, do tada nepoznatu mogućnost da se drugačije kreira svakodnevni pojedinačni život. Koliko god da je osvetlio planetu, toliko je iznutra osvetlio i svakog čoveka ponaosob. Njegovi izumi su hvaljeni u tehničkim naukama, ali posljedice po čovekov život su takve da bi ga valjalo proučavati više i ozbiljnije u svetlu socioloških, antropoloških fenomena, uopšte humanističkih nauka. Tesla je ostao van svog i našeg vremena. Čovek koji je mogao, a nikada nije postao srebroljubac, koji je samo u ljubavi prema ljudima pronalazio motiv za rad i hrabrost da se izbori sa nerazumevanjem. Njegov doprinos čovečanstvu poprima mitske dimenzije. Ukrotio je vodopade, izvršio biblijski zadatak da bude svetlosti u mraku, podario inovacije na kojima se danas zasniva sve što je nekada bila fantastika i domen pisaca i maštara, put u svemir, televizija, internet, telekomunikacija, medicinski aparati. U toj mitskoj dimenziji postao je Prometej modernog doba. Čoveku je podario svetlost i napredak prihvatajući bez reči ličnu žrtvu i tešku usamljenost koju svaki genij nosi kao svoj usud. Okovan neznanjima i neprihvatanjem naučne sredine, kao Prometej za Kavkaz, verovao je u svoju misao i misiju, verovao je da će ga tamo daleko u budućnosti prepoznati u svom sjaju. Genije odbija Nobelovu nagradu. Umire mirno i tiho u skromnoj hotelskoj sobi. Tesline ideje bile su veće od njegovog doba, veće od svega što je nauka do tada stvorila i primenila. Bio je čovek budućnosti. Zato se o njemu ne može i ne sme govoriti drugačije nego li kao o našem savremeniku, koji će da bude savremenik i generacijama koje dolaze posle nas. I u ovom trenutku Tesla je svojim pronalascima među nama sve prisutan kao vazduh. I makoliko bio fizički udaljen od crkvene porte, dvorišta i više puta spaljivane rodne kuće, Nikola Tesla nije zaboravljao odgovor na pitanje ko je, čiji je, iz kog naroda i kog nasleđa. Školarac, student, pronalazač, poštovan i osporavan, hvaljen i kuđen, uzdizan do neba i ismevan do uvrede, Nikola Tesla je znao da mora smelo da nosi svoj krst genijalnosti, svoju prometejsku sudbinu i svoje srpsko poreklo. Nikada se neće odreći svog srpskog korena, pravoslavnog drvenog krsta sa očevi grudi i deseteračkog stiha kojim ga je mati vaspitavala, ali nikada neće zaboraviti ni podršku širom otvorena vrata Amerike, bez čijeg shvatanja napretka i vizionarstva njegove ideje nikada ne bi postale naša stvarnost. Rođen kao Srbin, umro kao Amerikanac, Tesla je postao još jedan istorijski čvor koji bi trebalo da povezuje sudbine i prijateljstvo naših država i naroda. Njegove odrednice su srpski narod, čiji je pripadnik, i američka država koja je razvila njegove naučne potencijale, a Tesla je ipak na početku i na kraju zadužio celo čovečanstvo. I Srbin i Amerikanac, ili ni Srbin ni Amerikanac, već građanin sveta, pa tako građanin i jedne nove države koja ga svojata. Teslin svet, osvetljeni svet ravnopravnih
još nismo stvorili, a samo je to tražio od čovečanstva. U čast 160 godina od rođenja Nikole Tesle i današnjeg postavljanja spomenika, naš proslavljeni violinista, maestro Jovan Kolundžija, poklonio nam je Bachov presto. Dragi prijatelji, obratit će nam se član Njujorške akademije nauka, naučnik koji svojim inovacijama nastavlja Teslinim tragom, profesor dr. Dejan Ilić. Da vas pozdravim sve i moram da vam kažem da sam mnogo uzbuđen iz jednog jedinog razloga da prvi put na srpskom jeziku govorim o Nikoli Tesli i veliko me je zadovoljstvo da posle više govora na stranim jezicima imam ovu čast i zadovoljstvo da kažem 2-3 reči o Nikoli Tesli ovde gde on je uradio onoliko za svet, onoliko za čovečanstvo i onoliko za sve nas. Ali ja neću da se osvrćem na njegovu biografiju, ja bih najradije da vam ispričam 2-3 doživljaja iz mog iskustva o Nikoli Tesli. Putujući po svetu i predstavljajući strane firme, neko vas pita odakle dolazite i vi pričate iz nekadašnje Jugoslavije ili današnje Srbije, oni klimaju glavom, ali kad kažem da dolazim iz iste zemlje odakle dolazi Nikola Tesla, onda kažu, i onda imate sasvim drugačiji connection i sasvim drugačiji razgovor. Studirajući u Beogradu, posećujući muzej Nikole Tesle, mi mladi smo u to vreme uzimali primer. A danas sam sasvim zadovoljan gledajući i osjećajući kako naš mlad narod govori o Tesli i ovakvi povodi koji se održavaju u njegovu čast, u njegovo ime,
su motivacija za nas mlade, to je za nas koji treba da damo primer mladima, da krenu stopama upornosti, krenu stopama da je sve moguće i krenu stopama da kroz poraze i doći će i do uspeha. Ja mogu samo još jedno da vam poručim ono što sam ja čitao i čitao još na stranim jezicima, šta je Nikola Tesla radio. Bio je uporan do kraja. Bio je genije, ali genije jedan da realizuje svoje ideje, imate uvek i u toj obećenoj zemlji Americi, imate uvek prepreka. On je to rešavao na svoj način, a poruka za nas sve ovde, koji mi treba da damo primer mladima, jeste budite uporni, imate uzore, idite dalje, ne ostajte na možda nekom malom porazu, samo rad i rad i rad će da dovede vas mlade, a time i Srbiju do uspeha. U Teslinu čast, ja samo mogu da kažem još jedno, živela Srbija, živeo Nikola Tesla. Gospodine predsjedniče, dragi prijatelji, sa posebnom radošću u ime svih nas zamolit ću da nam se obrati darodavac ovog spomenika, naš momčilo Moša Todorović, koji kaže da mu se ovim danom ostvario najlepši san. Ja nisam orator kao moj prijatelj Dejan, ipak dozvolite me da vam se obratim. Gospodine predsjedniče, vaše ekscelencije, članovi vlade, članovi Srpske akademije nauke i umetnosti, dame i gospodo, dragi prijatelji. Hvala na pažnji koju ste nam ukazali svojim prisustvom ovom veličanstvenom događaju. Pre svega hteo bih da se zahvalim predsjedniku na pokroviteljstvu i posvećenosti postavljanja spomenika Nikola Tesla u Šoškem kod Njujorka i danas i sad ovdje između dve svetinje, Biblioteke Srbije i Hrama Svetog Save. Posebna zahvalnost njegove svetosti, gospodinu Irineju, od koga sam pre 2 godine dobio pismenu saglasnost i blagoslov za podizanje spomenika. Još jedno hvala predsjedniku i njegovom kabinetu na svestrannoj pomoći, Komisiji za spomenike grada Beograda, Sekretarijatu za kulturu grada, hvala beogradskim javnim preduzećima koji su oplemenili ovaj prostor i svakako najveće hvala akademiku Nikoli Koki Jankoviću, koji je ustupio svoje umetničko delo, odnosno autorsko pravo u umetničkoj galeriji Radionice duše. On je sa nama i ja molim za jedan aplauz. Također hvala umetnicima koji su doprinijeli lepoti, svečanosti i otvaranja spomenika, orkestru garde vojske, maestru Jovanu Kolundži i dramskoj umetnici Vjeri Mujović. I na kraju sa velikim zadovoljstvom darujemo ovaj spomenik u želji da dostojanstveno istrajemo u ovim vremenima u slozi meni na radost, a mojoj Srbiji na čast i ponos. Hvala. Gospodine predsjedniče, dame i gospodo, u zahvalnost što ste podelili sa nama ovaj uzvišeni trenutak kojim smo vekovečili 160 godina od rođenja Nikole Tesle, naučnika koji je zadužio čovečanstvo. Opraštamo se onako kako je sam Tesla poželeo da se oprosti od ovozemaljskog života. Pesmom Tamo daleko, u izvođenju reprezentativnog orkestra Garde Vojske Srbije. Hvala vam.
Kako je počelo, ja ne znam,